Yalelu Nditukudienu. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Excellence, à l'occasion de votre première visite dans la province de Lomami, et en votre qualité d'unificateur et pacificateur, la population lomamienne vous souhaite la bienvenue et traduit sa profonde reconnaissance en vous et vous promet pour les séances prochaines un soutien massif et total. Excellence, les fils et les filles lomamiennes vous regardent et veulent vous écouter. Que Dieu vous bénisse. Vous avez la parole, Excellence. Kabinda Badiano Bata Tulimbama Mubadiano Lansonga Badiano Eyo twasakidila Wamanzantenta wa Mushindu unu dibalo wa babuni wakutu wakidila kabidini wakutu injila toni dibeji Kudibumbu kakumbujimai mudinda ku 9h. Munai diba dito ditula kufika munemu. Bidibileja ni province yetu yonso ibuyenza Kasai Kanena ikadi bubata pululei. Bidibileja ni province yetu misunsu kabikola be. Mudi mwenanka yani Mushindu jinjila nyonsu misunsuka Kiwalukai Dino ela twasa kidila Mushindu dili batu indila to indibe binjila message ange munu to adila Dimu sokuno ambila bwase Dimu mvwa ne yenu milombu yenu mtatu ninakenga ayo jinao dinu lumbalusa wa Mushindu unkaji pakutwa kubijimu bisatu kachanga fetabukalenga chimwa jikujata mwetu munoe muto Kadi Chena mweza na kubwa lunji munu elanyima to Ani munu nyoka to Malu adi abuni mujitunga Jakongo wa mungalata Malu mapitabuni Banga tulini walu waku est wajitunga jetu munu jimamanya Untwaku kukaji mpinyo kupita bijimu bibiji Hana betu bakuntwaku Badianu butu kuni munya Basombanu nilufu pamwa Kade nani Mushindu wakuya kabijikuji mama jime ya buto Walu muluishi mutu mwele na munzubu Bumuji Kongo wetu mwikala cho tachimwa Sivu mwakumva bimpato
musombela kuchinsansa nyangenda kana myabamika mu Republique wa Congo ku est wa kwekubakana ka Congo kwikala kutema mujilu vuma jikudi fila bikola mujikeba ya mishindu yonfu wakumuna mushindu wakupepeja koku makenga abana betu baku Ituri baku Nord Kivu ni baku Sud Kivu batu ditwa kulapa bulela mvita kimya njujikato kadi baluishi badini chilumbu wanukudi babela mvita mikola ya kacha kacha kaba tubanji kulela mvita ito mtumu ya kamona nibena mutumba ku Uganda ku Rwanda ni ku Burundi wakubambila ni malu 11 atuvu na umukati mwetu ajiki nangana ajenze nangana bibi ajela nangana menji mabi nyonso bibi sangana kushikani pinde ututangi na mushindu wakuibaka matumu wetu wakuteka peuple yetu nyonso pamwa bamona mushindu wakwenza mulimu wakujula matumu abo tena mtu amema kabidi bintu bya mvita bidi bitutumina bidi bitutuma kudishipa yangana kujikinangana to pashisha mvundi muji mumukola wakwenza pambe lupaditunga mumatunga kubabenda muji bamanya bimpani zambi wakati samba mumpesha bulomboji mwa Afrika mujima au mwanzu musangu wetu wakumpala mkongo wa mungala tabo wakufeta chikondo cha mukalenga Mobutu uvu mwenze Jean Sévère kudi réunion wa Union Africaine kuchinsansa musitewa uya nekadi chikondo achi kaba manje kwikala ni système wa kupesha président wa exercice kudi matunga amu Afrique to musangu wetu wakumpala wakufeta ngumu so kuleja bwase mukongo mudibanu mabami kaba Kongo wetu mbatamba kumuseka bikolo mbatu jana mbatu pepeja batwangata twetu ni bubanji butugi nabu ni buni butugi batwangata bubantu bachana mwalwabu ngumujuki la kulu nema ni chena mwakusomba nukuto dikengela kwambila bantu bena matunga kubadenda mwani Kongo wajuki dikulu Kongo wabengini wadibu bamba bwalu bwenda bujanu bufa butangila mvita buji butangila nunzala butangila numasama ni makeni kwa bengi ainyanda kwa ibengi kashidi ni chenjele Walukai bibuli kengela nganji kuleja mwani Kongo mujuki na kulu Kongo ujuni baluma Kongo ujini bakaji bansomu badibaso kuleja mwase kwa ngatajitu majabu mbianza kwa kula babu mabu ajumba kula panupa buloba ajimata ngila kogre wa buloba mwetoebu ujimwau ukajipa bujika mungondu mwibiji wachijimu tuksitu tubange cha 2022 ninjiki za mandani ya ku Union Africaine pashi champignewu
mona mwakusaka mijimu yonsu itu dibalongolola wakujula kongo wetu wa mungalata mijimu ayi idichini jimu fakuno ambila bwase tudi ni programme munena kabidi mulenga wajikeni programme undi mubikila wa développement à la base tudi tubanga ni 145 territoires yetu yonsu ya mu Congo démocratique patu tokula neno hapa budget bikaji bilongolola territoire yonsu n'a fait à peu près 10 millions de dollars pour Koudi Joulan Kayen. Nous 10 millions en moins, tout bifila, nous sommes bigi. Nous sommes à Kumbala, Mouti, tout en tout 5 millions. Nous avons des moyen itujinai mu makutamu atutupesha ma territoire badi banji kuibaka uzubu muimpa wa mankenda uleja bwani territoire udipenda ni bantu badi ulombola administrateur ni bena mudimu babu ni basomba mu condition mingi pashisha ni twasa kabidi nzubu ya tubali twambula matadi wakule jani mbula autorité wa mbula matadi kaba tuba na yenda to tidichitamba kunyanga kabidi jitu ngajetweji walu mbula matadi kabuwenza kabidi mudimu wenda to mulekela bana ba mukongo enza chiliubaswa bapanga lulombodi abimpindeu kaba kupeta kabidi raison wakwama nino tudi bapanga chintu kansanga chintu kampanga to tutwasa tutubashila mpindeu nzubu mimpa ni nzubu ya kusomba kulala papo ni familia tututangila bwalu mwanzembu imai mu territoire mu swamu mu makutamu madini chakuke bangenyi benza mshindu wa kufikisha mai mumbanza yonzu ni nzembu tutangila kabidi mu programme wetu wa 145 territoires waluwa kulasa twansonga luma insonga kaiji kundi mufume kweku mujilemu tubanji kuimana walikumba bayilanjila wakusabuka maya lubilanjini baki tubanji kuinjilangana nama kuyigila ni bana betu bavumwa bawu kumva ni mwaji munkwata nimona bana bateketa balonga mu condition niwa kwa mana shani ngulu bamina idi mimpa ituiso mbako mu condition mingi tena mwakuita bamema bwani mukongo wetu wabubanji nuku bana ba mukongo bamona mpajito tena mwakuita bana mputo donc nikibaka tulasa kwa enseignement général ni kwa enseignement wa badibaso wa kwenza midimu ya bianza ni tuteka kabidi centre hospitalier mwaba wa wikala kupeta ko kujambuluisha jamanga mwaba uni lanjkuimana wakuno ambila ni mu janvier vetu tutubangeu tu lancé politique wetu
la couverture santé universelle. Moumouani Nchini. Couverture santé universelle, nous sommes déjà moani. Patuka là-bas, Kumbaja, étape 11. Mwana wa Mukongo. Nansha Mwikala Nibubanji. Nansha Mwikala Mufela. Bonsu, Badibayanu, Kulupitaji, Wakujondo Fesha. Kako Akwikala différence. Kako Akwikala Baba Bengela To. Wadumbula Mataji, Ugo Angata Malonsu, Mubianza. Kwa Jikiji Conception. Wa programme wa couverture santé universelle. L'élément nous va pas tout en janvier. Ma panadika a du gouvernement ou angata ou kubanga biteketa ou kwambulu shamana beto ba mukongo wa mungalata. Tout ditwanji l'élément kubanga ni manga. Pashi chatula kubanga ni catégorie kabama ni bana. Obu ni bani ditwanji kubanga nabu banji kubeta soin ya chanana ya kaba ibafuta to wa kujikija walubwa lufu lututu tutatanalu nanga mu population wa bana bateketa batibasha adila batu dipinjeu kwenza walubwa mwamba bishi Tinejelo ni kwa kulana. Ichi ni kwa kwamba pineo. Watu jitujiza waluwa jondo pangana ya manga tudika bigimu programme we 345 territoires ni waluwa kujigiza nzala. Territoire yon swai il dit feta si tu dis quoi tomba li brigade agricole si tu dis grande brigade agricole badi va feta biamu va feta mishindu ma engrais wa kujima umona mishindu wa kwambulisha bijima bietu badibu eyoa kutufika Pajibu bajikiza kujima bintu byabwa bimpinjeu bajiba byangata kujimbula mataji ubafuta wamona mshindo wa kutumika ni migimu yabu bashisha bakumba na mwakujisha babu ya bufamii pinjeu bijibu bajima bitu ditupanishila bana betu bonfu wa Mukongo wa mishinga ifweka walu bintu bya kwenda kusumba bintu bijibifuma kubabenda kibinji swame makuluishi importation ujulomba makutabuni ambula mataji alors que tudi ni mushindu wa kujijimina kayetu bitu di tudia Mosa, Makula, Makonda, Bion Swabi, tout Mwaku, Genzela, tout Bidimina, Kaye, tout le monde. Mon programme, nous avons 145 territoires, nous disons Kabidi, programme Wakuteka brigade routière, Nano Ambidimwa Be Mushindu, tu dis Bakena, Mujila, mon souhait, Wakufika Tonya. Tudi tubanga ni malu anjila. Bulelela hapa kukumbana jakamwa mwakute kaka budimba munjila yonsuto ne tudi twanji kwa kajanjila iba bantu bamona mwakwenda pofu mashini amona mwakwambula bintu ni bantu
bifikisha abafikisha nyabigiru baya nyabigiru biya nuvu mwabauni programa munena kacha jitu majetu difete independance haba tu banji kwela menji ku programa uto programa ujulomba bwase mwana yonsu wa mukongo wa mungalata ajifila bajibapanga mijimu yibafeta mijimu mu programa amu bajifila bonsu watujula jitu majetu kulu kiwaluka injindomba isonga lumayonsu nisonga kaji bajifila walu avenir wajitu ngeji ujimu byanza byenu twetu ujimu wetu mwakulu longolola banipano wapeta mpinyo ubuko na makokeshi numona wakutu finga nyina wabutu jeu nutunguluka ni jilombo na kitungu kibalukai njimu sokutwa musonsu mwabau ujibatatu nibamamu batubaswa ani batunyibika jilu yakumbusha bana babakaji mukalasa kateketa batijini bijimu bishajili babatuma kumabaka au malume machena muwasu watuo mwana wa bakaji ujimu mwana wa baluma kabiji bana babakaji badini menji bafita mwana wa baluma ikengela kubalekela balonga talasa kabutoni kundekelu bamona fabu wakwambulisha jitungu kadibanu yinu batuma kujibaka batijibana bateketa balonga tulasa tushajima pinyo ngo bapeta njuku mpaka kumuluma mufwa ibenza bishi ni bana badimuluma mubashiri mwamu nini mwabau katwena ni raison to vitai ni muiwangana toni mu Afrique mungi ndombola kudi manda mbinyewu wani twetu bena Afrika twetu bena Kongo walumema njuwa mu Kongo tumona mushimbo wa kushila bamamu mpungu leza babu mijimu baleja chijibu nachi chijibu bamanya bakajibetu bantu bansonu bakajibetu kibadi bakwata famille mudikujikenga lya Kongo lya lelo we mutangila mu famille yonsu nusangana mamu kujimwima na kulu wenda ishira yenda wakula machota tena alo bantu bananguki mbantu bakufepesha to wa ayimvita nema njimutwa kulusekala wa bamamu tulwangana nabu wa kukuisha malo amabiyana kwao lumanya ni ujuli usomba ye yamu nyimenja wakwikana kuselesha bana batili bashadila muluishi wani mene ni muluisha toni to wala njimufa kushikija mwabeu mungu bana betu bangebeja mwaluwa chilejelu kichi dichimfikisha munoemu njimu wapanyi wakujimwenera wanimeza mjimwani imeza mjimwani Ikana kukapata baibeza mujimu bampesha explication ya songu kwa luchanana bajiba ya muguloko nama memu sana nani mbaja makutachile jelu mabwela kama donc injilai misamuni kwa bu na anjiku kwebeja
Mukalenga gouverneur ni bako babu mwabeu babu ba likala chargé wa kwenza kutangila miji mwai wakumanyeni badipeni ni miji ya jileje kadibata tu ni mamamu lumanyani Kongo undi mema mufa kumona mpinjeu Kongo udutangila malu wa peuple tena muswani bantu badini responsabilité ya kulombola jituna province territoire anyantité mikwa bwai enda bangata makuta wa bubogu bapala peuple chalaye mujike na muzala to Aoumalu agite Nouveau le de Jibaru à 100 jours et yoa programme à 100 jours mwenzeka kudimalu abuni adimenzeka kadi kudima kwa abuni adi kai magikato kai nenzekato Chibuchitu panga mu programme au cellule wa communication mwimpa wakwenda kumvuija chintu chimwa wakumanyani bidibenzeka mbingani bidibishala ya kwenza mbingani kadi njinulaya ni kumpala kutulitulweku mumatubadalwa kumpala nitwenza selula au wadu bidibi kengela peuple wetu amanya chidichenda mu programme wa 100 jours ni chidika chidichenda to programme wa 100 jours Vulukai qui programme utuvu denza twetu kayetu bumu tujiba denza wa 145 territoires euto programme wa 100 jours Vuluka bimba watu twalu tufika nukubukalenga kujibasanga na ma projet abuni avu batu jibapinga nina kaba ibenza ani kaba ibajikiza to petu kusangisha projet yonswai kwenza évaluation kikubanga mpinde umidimu à peu près 95% ya projet minai kivu ituvu basangana mu 5% kimunu yinusangana pinyo ya projet ya bwena ya sod mouton itulibenza ku Kinshasa ni bintu bikwabu benza bya bikesa nungume 95% ils vont nous programme itu basangana ivumilala ani ivuka yimibanga to wani tu isaka tumona mwakuijikije donc njinu laya bwani kumpaleku ni tuenza programme ni tuenza communication wa peuple amanya bwani kichenze kanchechi kikati chenze kanchechi makuta mashalanga et on fera la lumière au Tibet. Voilà. Dimumanyani nujibachoka manandila ni nujimwabeu kachakujini. Dino ela kwa sakidila wa mushinu ni watu na mwabeu njimwana ville mujimo wakabinda mwikala mujukila kulu watu akidila bimpa bitamba bisankisha bipolo wa atu chakubu kwa moito ngela bantu bonso badibala njumona toni drapeau ya badimo opposition badibalwa uko ina mo pasa kidini nzambe ya mubeneshi mabeu nenemeji kiji muyuki mvunawu wakuno ela lino ela kabidi pasa kidira ni mujingila chidimu chipya chilenga inula ya kabidi bwase ninu sanka masankenu na banga muchidimu chipya chipya abanga nenu iki
nous changement où tu vas nezeka tu manges compétent tatou nous les jamu ni musombelu utuvu nauni bana betu ba FCC nous mamanya bimpani ajiki masungulana mu 2018 tubeza wetu coalition kadi muntu amu katwena bapetanga nato umunji na mfumo ajitunganji umanyani watu Afrika mu 2023 peuple nange déjà même kakwebeza bana betu ba FCC kiwalukai na kwamba lito nanchi yani responsabilité bagale wai bajimafwa kwenzela ko mu mujimu wai ndondai kwenza chitu babikila union sacrée tumona mwa kwenzela bana ba mukongo mujimu na mama lwa makize kuko kangana kwenza nungu kwenda kufuila myanzu tusa tena mu biswato bigenda bitushapa nyima na tumama kwa bwendai ndimu somema makwenzela ko mu mujimu kuleja babula mudula babujima bwani kongo wetu mujukila kulu kongo wetu ujini malo kwamba jija kwamba malo kwenza akuleja amujitunga jeni kibalukai nyonswabi village gutu pichina diba kajimpinjeu nelemenjini malo nswa kumbanyi nijimu yonsu limu nchakwenza wakulomola la myonsu ebi ya kumbanyi 2022 di 2023 nijimu ya tuseku nijimu ya masanka nitutunguluka nijiluisha jabena lukinu bena mukongu bajibatwela mvita ku est walo abubalumbu wa mwana wa kongo yonsu ayi vita mitupata pambiji wabunuji mikana nuvuluka bana betu bakunto hapo nanga nuvuluka basalai betu bantu bakengela jitunga bikola bantu bakwanyisha bobu ni familia yabo kabidi bantu bakwambuluisha nungi nenda mbambuluisha diba jonsu dingi mpeta mshindu wakugenzi kwasa kidila bana betu nashi kidi hapa mulovu anusamba anutwampanda anubeneshi kwasa kidila Excellence, Monsieur le Président de la République, après votre adresse à la population de Cabinda, nous prions à l'assistance de bien vouloir s'élever pour saluer le départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci.